verse now. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Chorus now, amen. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Ilocano. Yung rate lang, beat ka sa Ilocano na, amen? Ready now. Agdakdera kari ni Kristo kanya, itiyag na nayon ni daydayaw ko. Gloria jay kangatwan ti ikan kanta, agdakdera kiti kari na koro. Agdakdera ti kari ni Kristo kanya, agdakderak di kari na kanyak. Second verse. Agdakderak kari ni Kristo kanyak, uray umay ti bagyo jak agdanak, gaputi sa uti Diyos agbalay giyak. Agdakderak iti kari na, amen. Agdakderak di kari ni Kristo kanyak, agdakderak di kari na kanyak. Third verse now. Agdakderak kari ni Kristo kanyak, taiso na asiken nayat unay, inaldawiten at palaygi kanyak. Agdakderak iti kari na koro. Agdakderak di kari ni Kristo kanyak, agdakderak di kari na kanyak. Last verse now. Agdakderak kari ni Kristo kanyak, sa anak dua mayuwawat tibiyag, ngem ti baro kong na kinanaak. Agdakderak iti kari na, amen. Praise the Lord. Agdakderak di kari ni Kristo kanyak, agdakderak di kari na kanyak. Amen. Praise the Lord. Dagiti karkari iti apo, tila pakabirokan tayo kakabsat ket iti Biblia, amen. Sumaro kantayin tayo, The Bible Stand. Amen? Alain tayo, dagiti Bible tayo kakabsat. The Bible Stand. Ready now. The Bible stands like a rock, undaunted amid the raging storms of time. Its pages burn with the truth eternal, and they glow with the lives of life. Chorus now. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Second verse. The Bible stands like a mountain, towering from above the works of man. Its truth by none never was refuted and destroyed in and declared. Amen. Chorus. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Third verse now. The Bible stands and it will forever when the work has passed away. Amen. By inspiration it has been given
all its precepts I will obey. Chorus. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Last verse now. The Bible stands every test we give it, for its author is divine. By grace alone I expect to live it and to prove it and make it mine. Chorus. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stand. Amen. Praise the Lord. Sursuruente, kanta kapsat. Amen. Praise the Lord. Our next song is All I Need. Amen. He's all I need. Ready? It's all I need when I just need someone to talk to. He's always there to hear my prayer each time I call Him. All my need, He supplies my thirsty soul. I'm satisfied, He is the Lord of all, and He is all I need. Amen. Chorus. He comforts me when I'm weary. He says every pain fills my deepest longing. Time and time again, He is my source, inspiration, my heart, consolation is my everything, and He is all I need. Last verse now. He's all I need. I will not turn to any other, for He's a friend who's closer than any brother. On this friend I can rely to be my strength. As life goes by, He is the Lord of all, and He is all I need. Amen. Praise the Lord. He comforts me when I'm weary. He says every pain fills my deepest longing. Time and time again, He is my source, inspiration, my heart, consolation is my everything, and He is all I need. One more time, the chorus now. He comforts me when I'm weary. He says every pain fills my deepest longing. Time and time again, He is my source, inspiration, my heart, consolation is my everything, and He is all I need. Amen. One more song. Trust His heart. Amen. Trust His heart. Ready now. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. It's struggles that breaks our hearts into, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim
and you just can't see him, remember he's still on the throne. Praise the Lord, amen. Chorus now. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. His is the master plan. He holds our future in his hands. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in him. Amen, right? We walk in present knowledge, but his is the first and the last. And like the tapestry, he's waving you and me to someday be just like him. God is too wise to be mistaken. Praise the Lord. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. He alone is faithful. He alone is faithful and true. Amen. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. When you can't trace his hand, see his heart. Amen. Praise the Lord. And all the people say, amen. Remain standing, please, for the reading of God's word. Amen. Naimbag nga rabi tayo aming kakabsat. Kaya alain tayo dagiti Biblia tayo. And we open it in the book of James, chapter 5, verses 13 to 16 kakabsat. James chapter 5, verses 13 to 16. No, dati pa Bible tayo kakabsat. Masa po lang page 1364 kakabsat. Amen. Verse 13. Addag sa saraba kada kayo, isutek kararak kuma. Addag ragragsak, agkanta kuma kadagiti salmos. Adda masakit kada kayo, payaban na kuma dagiti panglakayen ti iglesia. Ket ikararagan da kuma ismo. Asap sa puanda tilana babaen tinagan ti apo. Ket ikararagan ti pamati nanto ti masakit. Ket ti apo paimbagan nanto. Ket no nakaramid kadagiti basbasol, mapakawanto ken kuana. Verse 16. Ipudno yung arod dagiti bidbidot yo iti maysa ken maysa. Ket akikinararag kayo iti maysa ken maysa. Tapno mapasalunat kayo tinasged a kararag iti nalinteg a tao. Ket adu iti mabalinan na. May God bless the reading of His word, kapsat. Kararag tayo. O Lord God, our Heavenly Father, agyaman kami apo. Nagiti sasaw maapong ng ganmi, O Lord, or nabasa mi apo. Agyaman kami apo iti salvation apo enten mo kanyami. Agyaman kami apo iti church apo nga natundam kanyami, O Lord. Ket ma-enjoy mi nagiti na samit nga sasaw apo. Pagyaman namin pa apo iti enten mo kanyami apo nga access na mabalinda ka apo mga makasarita. Yes. Babayan apo iti kararag. Kasapay ko maapo ta usaran mi apo kuma iti apo. I-maximize mi kumaapo, iti nga privilege apo. Iti nga aldaw-aldaw nga panagbiag mi apo. Kat sabi ko maapo ta, ikan na kami apo, iti espiritu nga managkararag, O Lord. Kat sabi ko maapo, itang rabi apo, idatag mi, nagitir araraw, iti tunggal may sa apo, nagiti kapsat, kastapay apo, nagiti kararag apo, iti ministry, O Lord.
Ket muna apo, pakawanem ko maapo, dagiti nagbasulan mi, dagiti naramidan mi, dagiti napanunot mi, ken anyaman apo nga, nagbasulan mi apo. May you give us forgiveness, O Lord. Tanong kasta apo, awan itilaped, nga sungbatam, dagiti nga kararag mi, O Lord. Kararag mi apo, dagiti kapsat, nga sabi ko maapo ta, ipalagip mo kunyada apo, dagiti nga serbisyo mi, iti nga rabi, O Lord. Sabi ko maapo ta, awerda, nga dagiti prayer meeting, iti nga rabi, O Lord. Ket saganam apo ti puso mi, ken ti panulit mi apo nga kararag, ken nagdingeg dagiti saso maapo. Kararag mi pa apo, iti live stream, O Lord, sabi ko maapo ta, balin apo iti nga successful, O Lord. Kas tapay apo, iti pastor mi as he will give us thy word, O Lord. Ket sabi ko maapo tay kami suna apo tinalangitan nga sirip apo. Ket iti apo ti dawaten mi, tinagan apo Jesus. Amen. You may be seated, kakabsat. Dalami is nga rabi yung aming nga sangapada. Wow. Talaga nga marik na tayo ti presensya dagiti ipon. Usually, no adda dagiti ipon kakabsat ket naangin di tiyempo. Badlaw tayo no kwa, di kita November, December, kasta nabigsat ang angin. Talaga nga adot ipon kakabsat. Ayan. Sino kada kayo ti adot ipon na? I mean, savings. Ada mo lang ipon yaw? Ni Pastor Jungkat ko ada ipon na di balay. Kakabsat. Talo agarapon. Ipon nga naapgad. Binagguungan nga ipon. Naka-stack. Iso nga all year round talaga nga agumumada kakabsat ti ipon ken kamatis. Ayan, naimas di jay. Amen. Yeah, that's a blessing from the Lord. But ipagnana mo ti ado nga kuha kakabsat. Ipagnanat pa nagpapanateng ken panaguyuyag. Sino kada kay agpanateng? Sino ti medyo rik na nagat agpanatengan? Yeah, talaga kakabsat. Sigudan niyo ti kuha vitamins. Sino't aguyek nga madama? Yeah. Recovering from cough and colds. Recover nga madama. Anyone? Very good. Our kids are recovering from cough and colds. Nagsisinublat na kakabsat ni Kirk, tapos ni Catherine, ni Kiyon. Pray also for my wife. Medyo mariknak kat kaslag pa natin aguyek mat. Sapay ko matahamad lang agtuloy kakabsat. Yeah. So, kan adadapay digiti kakabsat nga kwa, hanan ka umay ita, kaputa uray dala nga itrangkaso kakabsat ti kwa, panagpanaten kan panaguyek da. Oh, nakarong amin eh. Oo, pero anyway, thank God that though those brethren cannot be here, but for that health reason, they can join us tonight through our live stream. Amen ba? Okay, so kikinararag tayo. Adu digiti prayer request nga intayo idanon ti Apo itang arabi. Una tayo digiti prayer request nga in share digiti brethren tayo. And then after that, agkararag tayo dete pair by pair nga prayer time niya. Okay? So, intayo nga muna kakabsat iti prayer time. But before that, I would like to see all our sanctuaries. Unaan tayo di kaadaywan kakabsat, di Australia. Good evening, kada kay amin ta Australia. There you go. Kompleto. Okay. And of course, Cagayan. Nagtutudod ta Cagayan, Claveria. Is it raining? Siguro. Ay, awan. Awan tudo na. Ay, ada. Okay. Sige. DJ muna nga payapay da. Hello. Kakabsat. Kayam tiamok no awan. Alright. So nga makita yung kakabsat. Ayan, nakapudpudot ija ita. Tinapudot nga kit ko sa hindi kiti naka-jacket. Pudutan da. Okay. Yeah. Sagana yung takapidta. Yeah. We also have Pasukin on the line. Pasukin Sanctuary. There you go. Okay. Makakasama natin yan sa prayer. Oo. Sino pa? Mamaya ko na-acknowledge yung iba't wala namang laman. Okay? But anyway, we have other couples and adults watching tonight. So, intingaw muna nga ro, dito prayer time. Pag pray tayo pala, dito prayer request tayo. Read the prayers before God. Alright? Sige nga ro. Go ahead, AB.
Praise God, digiti answered prayers. Ti may isang nga nakitak nga kwa ti Apo kat digiti kakabsat. Congratulations kini kwa April kini June Carl. April is here tonight. Tuwag din ka man April. Okay. So, na-accept isunan for admission kakabsat EJ Centennial College. EJ Canada. Datayugat hanggang Centennial tayo latlawag. Praise God for that. So sooner or later, the couple will be moving to Canada. Kastamot din ni Brother Errol kandigitay ubing. So February mo din kakabsat. So nga, I think aside from Hong Kong, the most strategic outreach nga irugita yung international would be Canada. So pray for Pastor June that God will give him the health and strength and the wisdom nga urnusan iti Apo. We have more than 12 members who are now residing in Canada. Okay? So pray for that. Will you pray for that? Okay. We are going to have HBBC Canada outreach. Okay? Nalawati Canada. Dakkel kakabsat isuna, nakadakdakkel. Kaslamot lang Australia. But you know, tingarod may isang katwiran ko kakabsat. Kita nyo, digito'y Chinese, they are expanding their territories, di ba? Pag-apaan, deto yan? West Philippine Sea. Oo. No sino nga talagat akin kukuha, no Pilipinas, no China. If it is true nga Philippines ti makimbagi, then China is really and extending its cost, di ba? Pero alam nyo, hindi lang sa geography, nga ag-extend ti China, no dikat even influence. Tingnan nyo wherever key cities you go around the world, may Chinatown. Go to Manila, may Chinatown. Iji Hawaii at the Chinatown? Di ba? California, the Chinatown. Dubai, may Chinatown doon. Hindi lang ako nakapunta. Ibig sabihin, walang Filipino town sa Hawaii, samantalang nagadut Pilipino. Right? Pero may Chinatown. Ganon ka-powerful ang influence ng China. So in the same way, kasdi kumamot ti Baptist. At the Baptist kumakadigiti major cities can key cities and towns around the world. If there is an influence na dapat meron sa mga key cities, dapat Baptist. Bakit Baptist? Because we preach the pure gospel. Di ba? What Chinatown offers, amoy may offer ti Chinatown, makmakan. Makmakan ka sa yung katirabi di Chinatown. Grabe sa mga street, nandiyan ang mga pagkain ng mga Chinese. Di ba? What can Baptist offer? The pure gospel of Jesus. The Bible teaching. Kaya, manalangin tayo. Lord, kuna tayo, lukatam iti HBBC Canada. Kanina, tinawagak ni Pastor Ver, kanina lang, kasi nakita, di kabsat ni Sister Janice, dagaym Hong Kong. Oo, kaya kako, tawagan nyo man ni Sister Janice, kontakan nyo di kabsat na takwa, agbuya, so that pagdating namin doon sa February, makuusap namin siya. Amen? So February, HBBC Hong Kong. Your prayers, mga kapatid, will go a long way for that. Actually, for you to pray for us, kat haming nga ninamnama kakabsat, ngam agsangput iti provision para kadeti Hong Kong trip me. Yesterday, may kapatid na nag-abot sa akin ng sobre. Sabi niya, galing po ito sa aking auntie. Mga kapatid, nanonood sa ating live stream. Galing sa aking auntie. Sabi niya, Pastor Provi, kadilin niya, for your Hong Kong trip. Pambihira. Anong amoy di pagpagita na deta kakabsat? Numatultuloy kat ipalubos iti Apo kakabsat. Kaya nangasawan, talaga kaya ti Apo ngagkaroon tayo ti HBBC Hong Kong. Kasi adda ko ano pangawag tayo di Giant? In Prayer of Jabeson, we call that kala sign of God's favor. May sinabi ako nun. Jack Malagip, DJ Terminok. Hand of God's favor. Di ba? Hand of God's favor. Oo, at thy hand be upon me. Lord, bless me kung nana
Amen ba mga kapatid? Oo. Tapos, nung Sunday, may mga natanggap kami ng mga blessing. Sabi ko, Lord, pang Hong Kong na to. Pang Hong Kong na to. Praise God for that. Okay? So pray for our travel on February. Idi kalman kan iti bigat kakabsat, kat hin-host tayo dagiti papastor. Oh, di ba? Nakita yung siguro di Facebookan? Sino nakakita di Facebookan? Yon. At umalis na sila kaninang umaga because it's just an overnight stay. But we were blessed to have this building in its very fresh condition. Primero, mga kapatid, in Cebu, dagiti adipon ti Apo. Oh, di ba? Noong December, in Cebu, ni Pastor Abraham de la Cruz, my father-in-law, deti Prophet's Chamber tayo kakabsat. Silang unang gumamit. Praise the Lord. At doon naman sa baba, deti pagyanan da Pastor June, ni Pastor R.A. kan Pastor Butch Garcia tinangi Cebu. Doon sila tumira sa baba. Amen? So kastamot tun digito yung kakabsat. Mga pastors ang nag-stay dyan, ijay baba, pati ijay barangay 7. So we hosted 23 packs, 23 persons all in all. Ikararag yun ni Brother Ryan, tauray madijay saka na impilit na kakabsat. Kat tinagluto kan nag-prepare the food. Kat kinitak ita yatin sa nga kwagat permi nga bim sugjay saka na. So pray for him that he will be able to find the right doctor, tapno mataming ma-check up, kat ma-applyan iti correct kakabsat nga therapy no anat kasapulan na. So mapanagpa-check up tumbigat kakabsat. He wants to come tonight, but he could not make it because of his physical condition. So pray for him. Amen? Okay, so what we'll do now, mga latay ti partner tayo, dita kaabayo, alam ta prayer request na, then ipag-pray suna, okay? Likewise, Australia, Lawag, Pasuking, Claveria, and the rest of you, do the same, ha? Get the prayer request of your seatmate or the person next to you at ipanalangin mo siya. Alright? Go ahead.
Amen. Praise the Lord. Na-enjoy yung mitlat nagkararag kakabsat. Amen. Praise the Lord. Dawati kard kakabsat nga tumakderte amin. Let's sing one song. Give them all. Amen. Give them all. Ready now. Are you tired of chasing pretty rainbow? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life at the feet of Jesus, lay them down. Chorus. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken thoughts. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Second verse. He never said you'd only see sunshine. He never said there'd be no rain. He only promised a heart full of singing about the very thing that once brought pain. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken thoughts. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. One more time, the chorus, sing your part, amen. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken thoughts. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows. And He will turn your sorrows into joy. Amen. Praise the Lord. Mabalinday tumugawan nga kabsat. Give them all to Jesus. Madaydayo ti Apo ka usad. That's a wonderful song. Ado ti agsasakit nga talaga ni. Digiti AV tayo, kurang ti manpower ta ita. Agsasakit da ni Love Faith, ni Raylene. Yeah? They are sick tonight. That's why medyo kulang sila dyan sa AV. Pero dito sa sound system, sobra-sobra. Sobrang kapalpakan. Okay. Well, we welcome those watching on Facebook tonight. Good evening, or wherever you are around the world. We welcome you here at HBBC. Ilan bang nasa Facebook natin ngayon? 103. Okay. Praise God for that. So we have people watching from Hong Kong, from Canada. We have Sister Risa Akibay right there. J. Rick. Okay, and we also have Sister Janice, Sister Rachel, Brother Enan is still in the office, Abiba Kopol, Ma'am Marites, Quezon City, Tita Minda, magandang gabi. You are still up, all right? It's what, 11 o'clock in the evening?
Alas 11 di Hawaiian, dyan rin? Grabe, gising na gising pa. Oo, kape ng kape. Sige. We also have Sister Raquel Agunoy. Ayun. Yeah. Okay. Sister Raquel, walang absento. Maraming salamat. Cyrus. Oh, Cyrus. Brother Alex Piedad. Napangkam kan Pastor John ije Batak Itay. Kat pray kakapsat adda digiti prospect nga kinitami nga lote. Pray that God will give us a lot. Ngam adamay sa nga napintas nga idea nga mangupa tayo ti may sa nga balay. Tapno digiti members tayong estudyante, iso damutlat agupa di jay. Para parang Australia, sarili natin yung house at magamit natin yan, Mission House, Bible Study Center. What a good idea, isn't it? Oh, ipanalangin nyo yan. Kasla Australia mo laang kakapsat, sarilinin natin yung bahay na yan, okay? So, pray for a prospect in Batak, preferably, if not in front of MMSU gate, at least nearby. Oo, panalangin nyo yan, ha? Amen? Okay. So, to God be the glory. We welcome everyone tonight. Before I share with you our message, meron tayong special song number. Solo. Okay? Let us welcome Regine Velasquez. Ay, Jai. Give me a passion for souls, dear Lord, a passion to save the lost. Oh, that thy lover by all adored and welcome at any cost. Jesus, I long to be winning men who are lost and constantly sinning. Oh, may this hour be one of beginning the story of pardon to tell. Though there are dangers untold and stern confronting me in the way, willing still would I go nor turn, but trust thee for grace each day. Jesus, I long to be winning men who are lost and constantly sinning. Oh, may this hour be one of beginning the story of pardon to tell. How shall this passion for soul be mine? Lord, make the answer clear. Help me to show out the old lifeline to those who are struggling near. Jesus, I long to be winning
Sino tira na solwin nan, kakabsat? Amen. Very good. Okay. Passion for souls. Let us pray that God will give us that passion for souls. Amen. Well, I kind of changed my message tonight. I would like to speak to you on a message that I shared about 9 years ago. 8 or 9 years ago. On the title, bahala kayo Aving agkatsa pa, The Ways Believers Make Themselves Vulnerable to the Devil. Ways in which believers make themselves vulnerable to the devil. Kararag tayo pa. Heavenly Father, give us your grace tonight. Dati panangadal mi apo, dati mensahe, kat dayto iti agserbi nga wisdom kada kami, no kasano apo nga imbes nga da kami iti ma-overcome. We should be able to overcome our enemy. Tapnon iti kasta apo, ti silaw mihan nga kudrep, ti influence mi kat haan apo nga mapukaw, no di kadagbaling kami nga napgad nga asin, kan naranyag nga silaw, iti daytoy apo nga lubong. So help me tonight, in Jesus' name we pray, Amen. Now, you have to remember, always remember, our function as Christians. What did I say? Letter F? Function. Anat ka na nga sa ti function? Usar, role, duty. What are we here for? Anat ka datayo iti daytoy nga lubong. The Bible says, let's begin in Matthew chapter 5. Okay? Kasi, dagiti teachers, at the function da, mangisuro. Dagiti abogado, ti function da, mangted ti legal advice. Dagiti doktor, ti function da, mangted iti health advice. Amot nga doktor ti makaagas, aya. No, dikat mangted lang iti health advice ken, syempre, mangopera king ka, no, kasapulan nga operaan na ka. Dagiti engineer, anat function ti engineer? Mangted iti structural advice or structural what do you call that engineer? Structural design. Tapnon ti kastaket na pintas ken nalagdad eta building mo. So no makita yo amin nga profession at the function na, right? Oo, fathers, anat function ti fathers ti balay? Provider. Anapay? Protector. Anapay? The pastor. Deta, talo tipi. Talo nga piti function ti ama ti unag ti pa nga. Provider, protector, pastor. Di ba? Mother. Anat function ti mother? Homekeeper. Homekeeper. Deta kakabsat. That they keep their home kuna na jay Bible. So, no makita yo, at the function tayo. Now, as believer, this is our function in this world. Matthew 5, verse 13. Da kayo ti asin ti daga. Ana tayo? Asin. Kat no ti asin, kunana, ti mamnayen, anyan tut pangasinan keng kuana. Awanan ti kapapayan na, no diket maibeleng tirwar. So, asin tayo ti lubong. Kaya't na nga sa wen, kala kumano agluto ka, asin. Oo. Masapol nga, ikam ti asin tanuhaan, natamnay deta sinigang mo hangkadi. Amen ba? So, salt makes a difference. Anapay ti function tayo ti lubong. Verse 14, da kayo ti silaw ti lubong. Silaw, agranyag. Naranyag kayo mo lang. Now, dito topic ko itakakabsat, apay nga iti Kristiyano, tumamnay di asin na. Apay nga ti Kristiyano, agkudrep ti silaw na. Uno mapundi. Hello?
Naranyag, pela ta silaw, yung uno papunpundit, kina Kristiyano yon. Now, when you talk about salt and light, ti kayat na nga sawon deta, jay influence mo. Ti kayat na nga sawon ti influence kakabsat, ni Apo Jesus King ka, maakaran ti sa bali. Adamot lamak akaram, uno sakit lang ti makaakar king ka. Sapay kumatahan lang nga panateng, di makaakar ka datayo. Kitam, no adapan nateng mo, virus, di jay, ayan. No naiminggel kang kat maakaran jay, kakadwa mo, agpanateng dan tumutan. Aguyak dan tumutan. In the same manner, as Christian, ni Apo Jesus kada tayo, kan iti sa una iti biyag tayo, adda kumamaakaran tayo. Maakaran tayo kumati pamilya tayo. Maakaran tayo kumadagiti kaubraan tayo. Dagiti gagayim tayo. Dagiti tattao iti pagtrabahuan nga kakadwa tayo. Classmates yo. Adamot lang maakaran yo, no, da kayo ti maakaran da. So, ti inak sulbaron itang Arabi, apay nga ti Kristiyano, agkudrup jay silaw. Awan iti influence na. Naawatan nyo kakabsat? Awan. So, you may be a father or a mother, ngam kaslahaan nga agandar ti kina Kristiyanong di balay. Iti pagtrabahuan. Maawatan nyo, deti topic tayo. I need you to be able nga makakonect ka detoy, tapnon iti kasta kakabsat, kat ma-appreciate you deti points ngayon nak-ishare. Masapol nga deti intro, makitam ti sarilim nga umunad jay. Diba? Oo. So, again, what is the salt and light all about in relation kada tayo nga Kristiyano? Ano detoy? Letter I? Alagat sumungbat kayo mo kakabsat tapno adamala serbina deti kaadayo may nagdingag. Ana iti kayat nga sawan deti kinasilaw ken kinaasin tayo iti lubong in relation ti biag tayo? Oh, what influence? What kind of influence? Good influence? Oh no, Christ influence. No kasano nga ti Apo, kasi tiyan na sa di Christ influence, no kasano nga ti Apo kakabsat, siya sino isuna ti biag tayo, makita da kumadayjay. Kat maakaran tayo ida. Naawatan nyo? By making a difference. So, are you making a difference as a Christian? Hello? Oh. Now, ti problem itang Arabi, ano ti problem nga kayat ko nga discussion? Apay nga, awan ti influence mo. Aya nga Kristiyano. Awan, ada influence mo, kala ko man no tatang ka biologically, ada influence mo di anak mo at kalanglangam. Image. Am I right? Masla ko mga kanyaming agasawa kat lukitan nyo, digiti anak mi kat adda features iti rupa da nga naggapo kada kami. DJ ti biological influence. Nawatan nyo? Through our genes. Kasla kanyak. Lukitan nyo ni mama kan papa, sino nga tat napigpig sa genes na kanyak, kadakwada kanyak. Kung nadigay, dumagat kalanglangam ni papam, kung nadangam adut maibaga, kalanglangak ni mama. So, napigpig sa genes ni mama kanyak. Ni Preacher Glenn, napigpig sa genes ni Papa Kingkwana. Aya, pati personalidad. Kanyak, pati personalidad, kasla ni mama ti naggapuan na di nga genes, aya. That's what you call influence. Tatanta na save ka, Kristiyano ka, agad-adal ka ti Biblia, dito biyag mo, as a result, DJ panakipagpagnam kan Apo Jesus, panagad-adal mo't Biblia, at the change na di biyag mo, kat apektaran na digiti tao ti ay aglawlaw mo. Naawatan niyo? So, ibig sabihin, apay nga awan maapektaran ni Kristo ti aglawlaw mo, babaan kang ka. They are not the problem. Hanga digiti tao aglawlaw ti talaga nga problema. At daking ka kakabsat. At the problema, kadijay fellowship mo ti Apo. Kan ada problema, kadijay fellowship mo iti Bible. Iso nga, itat tagakabsat, apay ngamin nga
nagmayat latta kuma, apay kuma, di ba, ti Bible, napintas kumalatat result na ti biyag tayo, ganti apo nga, anat makaiga po kakabsat, anada digito yung bambanag. So, ti adresak itang arabi kakabsat, kat ni Satanas. Okay? So, intay di 1 Peter chapter 5. Masurutan nyo, dito lesson tayo. Sapay kumatato no agawid ka, kat mapukaw digito'y kasla, kuwan ni Satanas king ka, digito'y, anat kahit ko sa unan, influence ni Satanas tibiyag mo. Oh. Dito 1 Peter chapter 5 verse 8. Kunana dito yung kakabsat, basahin tayo man, 1369, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So ni Satanas, anat aramidin ni Satanas kano? Magmag na. Okay? Apay nga magmag na? No si kakat magmag na tarwar, apay magmag na ka? Agsapsapol, kunanan eh. Deti pagpagpanpanag na ni Satanas, agsapsapol. Sino't sapsapulan na? Ti mabalin na nga, alununen. Kat nayarig isuna, iti layon. Sino kada kayo tinakabuyan ti National Geographic? Oh, DJ Lion, numapan na ataken kakabsat, iti maysa nga gunglo iti karnero, sino iti matiliw DJ Lion? The weakest and the slowest. The weakest and the slowest. So iti in the same manner kada tayo, magundawayan ni Satanas ti biyag tayo, which is, no magundawayan na ti biyag tayo, maperdi DJ, mapundit silaw tayo. Tumamnay di asin tayo. Kat no apay nga magundawayan na tayo ni Satan, kasi nakapoy tayo. Sa bali di kinakapoy ti bagi, hanga di ti topic tayo. Sa bali di kinakapoy ti panunot ti eskwela, na hamo masulbar ti square root of 50. Wala yan mga kapatid. Hindi yan ang pinag-uusapan. No di kat kinakapoy mo ti na espirituan. Spiritual, di pagsasaritaan tayo kakabsat. So, itang arabi let's talk about spiritual. So, kuna na be sober, be vigilant. Okay? So, the weakest and the slowest, iti magundawayan jelayon, kastamot kada tayo, no nakapoy ka tina espirituan, kaya't nga sa unti nakapoy tina espirituan, napigpigsat guyod iti laman king ka, di influence iti naintawan king ka, di guyod ti lubong ken ka, kaysa DJ sa uti apo iti biyag mo. Maawatan nyo kakabsat? Hello? So, kaya't nga sa unti itang arabi, it's either no apay nga nakapoy ka, because you are being dominated. Ano ka na sunti dominated? Adda mang, anat dominate Ilocano? O adda mang sapsapaw tabiyag mo. Nga tipagarup mo, okay lang deta nga kinakapoy mo, pero hindi, kasi no kitaam ti result je life mo, natamnay taasin mo, kan napundi ta spiritual asilaw mo. So as a Christian, you are engaged in a struggle. Maawatan nyo kakabsat? Kaya't yumutlaang agbalingan na ranyag ti silaw yo? Kaya't yumutlangan ni Apo Jesus ti kanayon nga makita ti biyag tayo? So you have to learn how to have a spiritual strength. So ti idil ko nga aspeto kakabsat, anya ka di ti mamagbalin kada tayo nga vulnerable. Ano ka na sa ti vulnerable ti Ilocano? No vulnerable ko nam, kasla ko mano salunat. Let's talk about health. Tapno ma-connect tayo. What does it mean no si kakat vulnerable health-wise, Dr. Lester? Ayon. Ti kahit na nga sa ti vulnerable, alisto nga captain, ti sakit. Kaya't mo't napig sa akanayon, di ba? Kasi a healthy body is a happy life. Mamati kayo deta? Siyempre, no nasalun at tabagim,
narigrigta ka, may mayat ti panunot, isn't it? Yeah? So kaya't mo nga healthy body ka. Ngam apay nga ti bagi, alisto nga kapten ti sakit. Kaya't yung kakapsat ti alisto nga kapten ti sakit, uno kaya't yung dete, uray agsaksakit ti taong kakapsat si kakatang kaman ano? Yeah? Resistant di bagim. Resistant. Nawatan nyo? So, idata kakapsat, makita yung digiti terminologies, may relate tayo ti Bible ita. It's either you are vulnerable to the devil, si ka DJ is slow and weak. Nga alisto nga captain ti wiles of the devil, uno si ka dete strong believer nga ma-resist mo digiti wiles of the devil. So, let us put ourselves in this message, iti sitwasyon nga, what makes me weak? What makes me slow? Nawatan nyo kakapsat? What makes me weak? Okay? Now, let me give to you several biblical ano kahit usawanan? Biblical instructions, ang instruction biblical advice or biblical facts. Yun. Let me give to you several biblical facts. No facts ko nam, namin ti facts man ti Ilocano. Impormasyon. Mga impormasyon na kailangan nyong malaman mula sa Bible, sapagkat ang Biblia, hindi ka lang tinuruan paano maging malakas. Kundi ang Biblia, ituturo din sa'yo paano ka nagiging mahina. Kailan ka mahina? Okay? Number 1, we are weak when we are unarmed. Spelling. U-N-A-R-M-E-D. Unarmed. Unarmed. Oh, awan igam mo, awan sarapam, awan pulos pang sarapam, unarmed. You are vulnerable, you are weak Christian when you are unarmed. Kaya nga sawan, alisto na ka nga, tiraan ti wiles of the devil, guri ka, tap numaawatan nyo kabsat, anak ka digiti wiles of the devil, adu ka kabsat, discouragement, doubts, depression, anxiety, temptation, amin di kita kakabsat. No di kita iti nagandar tabiyag mo, mapundi ti spiritual life mo. No kimnakan ka, DJ aro ni Satan iti discouragement. Kasanupay kakabsat, agpapatay kan ang umay makigimong. So, kita nyo takaabayo. Kita nyo man takaabayo? No agmamayo, aglalanay, agpapatay, hindi maipanggap ka, dagiti spiritual nga banbanag, ngam, actually, no awisam ti pangandeta kakabsat na pigsa nga mangan. Ngam no maipanggap ti spiritual, kasla agmamayo, kaya't nangasawan kakabsat, adaagan andar king kuana, nga isot mang punpundi, jay silaw na, kan jay kinapgad ti asin na. Iso nga no intirwar kakabsat, hamo makita jay kinaaktibo ti Kristiyano na kabsat, kala dete, maap-apet. At dati Kristo king kuana, at the Holy Spirit na, maap-apet kakabsat. Kasi agan andar king kuana ti ana, mabaling nga discouragement, mabaling nga doubt, questions ti panagbiag, mabalimot nga worldly influence, ti mga apet jay silaw ken asin na kakabsat. Are you getting the point? Okay, so sublita yun na. So, inexplain ko nga na imbagan. I hope nga awang kada kayo tihan na makakonect ka dito yung lesson tayon. So, ano DJ first point, aping agkapoy ti Kristiyano? When we are unarmed. So, ano kaya na sound dito unarmed kakabsat? Tikayat na nga sound ti unarmed, defenseless. Awam pang sarapam. Awam pang sarapam. Kat masapol nga masarapam amin digitoy, wiles of the devil. Anak ti wiles, pastor. Hintayo man di Ephesians 6, tap no makita yo, deti makungkuna nga wiles of the devil. 131, Grega. Ephesians chapter 6. 1320. 1320. Okay? 1320.
kita nyo kakabsat, intay nga umuna ijay, ano ito yan? Verse 12 and 13. Verse 12 and 13. Anak ko na verse 12 and 13. Ilocano, tati panakidangdangadang tayo, ket saan ang maibusor tila sagkendara. Okay? No di ket maibusor da kadagiti arari. Kadagiti man nakabalin. Dagiti agtuturay ti sipnget, daytoy alubong, kadagiti espiritu ti kinadakes, ijay nangangato aluglugar. Daytoy tuktukoy na daytoy kakabsat, hanlaeng nga dagiti adda iti turay ko na tayo. No dikat deti bagbaga na nga principalities, powers, rulers of the darkness of this world, spiritual wickedness in high places. Tituktukuyin na deta kakabsat, daytoy DJ structural leadership ni Satan. Adot angheles na kakabsat. Makasurot kayo mo lang. So di kita't kalaban tayo. Okay? Kat di kito'y, adada iti likudan, di kito'y makitkita tayo ti aglawlaw. Iso nga, now, for me as a pastor, makita yo ti aglawlaw, ma-observe ko, agar-ari ti spirit of depression. Spirit of discouragement. Ano pa'y? Spirit of pleasure. Nagragsak, deta ti kwa ti tao, di kad, isot ti agar-ari. Through Satan, at a God of this world, kunana jay Bible. So data, atakan na tayo mat kakabsat di gitoy. Hello? No kimna kada tayo di gitoy, nga pana ni Satan, which is iso deti kunana ti verse 16. Di verse 16. Okay? Verse 16. Above all, kunana jay Lucano, kang runaan na, alain nyo ti kalasag ti pamati, iso ang mabalin yun to apang sarapa, kadagiti iso amin a dumardarang agayang tidakes. Paunay kata dumardarangan kakabsat. Idi ununa na ngamin, awang paltog. So ti wepon ti tao, pana. Nasursuro da, nga DJ pana, ikanda iti apoy. Di kad no tumamaking kakabsat, napudot. Fiery dart of the devil. Anak ko na, bumarbara agayang ni Satanas. So no timamaking kakakabsat ti discouragement, talaga mapundi ka. Ngam hana tumamaking ka, kayam nga hana kumnakan ka, di gito'y nga makitam ti aglawlaw, kan paspasamak ti biyag mo, no adapang sarapam. Ikayat na nga sawan, uray, anyat kinatao tayo, no adapang sarapa tayo kakabsat, hana tayo magundawayan, digitoy nga wiles of the devil. Wano fiery darts iti kabusor. Ngam once nga you are unarmed, kayat na nga sa wundeta, agandar king ka deta, discouragement, depression, anxiety, doubts, maalukoy na kadigiti, sulisog tinayin lubungan, nang nangruna kakabsat, ibagak kada kayo, nga dayti social media, haan nga amin nga makitam dita, ni Apo Diyos iti mangpapaandar ti puso, di kita nga tattao nga agpo-post. Kaaduan nga influencers kakabsat, ungodly. Anong kanasaon ti ungodly? Hanga na Diyosan. Anapay? Unbelievers, satanic. So, di kita makitam amin dita, as a Christian, if you are unarmed, talaga tumamaking ka dayjay, isuti mang paandar, mapasamak, when that happens, mapundita silaw mo, tumamnay ta asin mo. Di ka jiki na Kristiyano mon kakabsat, awanen, maapot. Maawatan tayo? So, we are vulnerable when we are unarmed, when we are defenseless. That is why, anangarod kakabsat iti, inted ti apo nga kabal tayo, wano arm tayo, wano pangsarapa tayo. That's why every morning, you need to put on the whole armor of God. Okay? Ano DJ, dapat nga ikawus tayo? Whole armor. Not one, not two, but many. Whole armor of God. Ano di kiti whole armor of God?
Basaan tayo di 13 aging gana iti 17. Okay? 13. Wherefore, kunana di verse 13, gapuna, alaen yo ti amin nakabal ti Diyos, tapno mabalin nyo aso mariked-ked ti dakes nga aldaw. Laglagi po nyo, every day is an evil day. Tapno makapagtakder tayo. Makapagtakder kayo pelang ti spiritual, no awanan kakabsat. Okay. Anat dito yung partes dito whole armor of God. 14. Basahin tayo. Go. Agbasa kayo kakabsat. Agad adal tayo. We are learning. You need to study and learn this. Everybody read. Go. And? Okay. Ano di umuna nga parte ti kabal? Loins. Amoyot loins. Ditoy, sikat. Girt about. Ano ka na sound ti girt about? Mairepet. Importante deta balikas nga girt about. Okay? Belt in other words. Tapnon ti kastagat na lakang matandaan ng belt. But never forget nga ti function ta belt kakabsat, mangirepet tapnuhan namat nagtakalson mo. In other words, kasla kumatimay sa nga soldado, DJ Carlson na, uno di DJ pakaisabitan ti kampilan na, no kumakarpintero ka ti pagisabitam di gitay materialis mo, di gitay tools mo, hanga marigreg. So nga ko na, having your loins girt about with truth. Ti idea na deta kakabsat, jay panunot mo, tapno haang nga mawarwara. Kasi no tumamaking ka deta discouragement, kalamawat watak ta panunot mo kakabsat. Tapnuhan na mawat-watak, nga mawarwara, nga maburburak, deta napintas, kansimbeng tapanunot mo kakabsat na espirituan, masapol nga irutam deta, kayat na nga sawan, ti kinapudno ti pagariyam, truth. Kat, no when you speak about truth, no truth ko na tayo kakabsat, ti kunakmanan, amin nga makitam ta social media, fake. Manmano ti makitam ta social media nga truth. Kasi adalaok na. Agpicture ka, aghisem ka, i-post mo dyan ta social media, nakita't gagayim mo, anat interpretation da, masaya, hindi lang nila alam ang lungkot mo. Ganyan ang social media. Kasta ti lubong kakabsat, deceiving. Maawatan nyo? In fact, iti Bible, deta word nga, world, kunayo man? Lobong. Naggapo ti word nga cosmos. Greek, cosmos. Oh, iso deta di jay, naggapuan ti balikas nga cosmetics. Ti feature mo no characteristic deta cosmetics, hala nga something to apply, but ti characteristic ta cosmetics, temporary. Nawatan niyo wabsat? So, deti lubong tayo, cosmos, amin na makitam dito'y temporary. No iso kakabsat, iti, ayan ti affection mo, deti lubong. Are you with me? Isot paggapuan ti joy mo, isot paggapuan ti kaslamang papapigsaking ka, wano isot ayan ti confidence nga ayan iti peace mo kakabsat, mawarwara tabiyag mo. You will fall apart. Ubaw iti lubong. Amin na diti lubong, ubaw. Iso nga siya sinuman nga tao, nga deti lubong, wano na inlubungan, na indagaan, iti, ayan ti ragsak na, talnana, seguridad na, ken kasla, purpose na ti panagbiag, mawarwatak kakabsat. So kadatay nga Kristiyano, we know better than that. Kahit na sa unti, we know better than that, naadal tayon kakabsat, itinangat nga to, nga klase ti panunod. Nga nga iti, biyag tayo, saan nga naibasar, iti lubong, no di kat ti affection tayo, heavenly things. Dayta kakabsat nga imbagak kada kayo, it is truth. Kinapudno dayta. So as a believer, may sa dayta nga truth, nga iso iti manggwardya ta panunot mo. Di kat uray makitam nga bumakbak ng dagiti karubam, dagiti ka kabagyam, dagiti ka classmate mo, haan ka unay nga apektado.
As human, adalat na di panagapal di riknam. Ngem saripdaan kakabsat, day jay truth ti Bible. Kasta ti mangikawos ti whole armor of God. Han iso na nga magic prayer nga, Lord, today, I put on the belt of truth, the breastplate of righteousness. Day kakabsat, kas ka lang Voltes 5. Kasla ka la Power Ranger. Let's bolt in! Hamu maawatan. So ilawlawag ko kada kayo. Deti whole armor of God, in other words, deti mo la Biblia. Isut ikawus mo nga pangsaripdam. Minention na lang di word nga truth, tapnon ti kasta, ije panunot mo, maawatam, nga deti challenge ti biyag mo, you are facing deceits, alilaw. You are facing temptation, you are facing falsehood, and many things in this life, katipang sarapam kakabsat, the truth of the Word of God. What is true? Kasta ti lumaban ti spiritual. Nawatan nyo? So as a Christian, manakruod ka talaga. Guyudan na katlubong, no awan day ta truth nga pagbibiyagam. Amen? So maruno, ano din nakita tayong armor sa jay? So, amo yun nga ikawus ti truth, ha? Panglaban mo, pang saripdam, babaan jay word of God, the truth. Amen ba? Urisi ka, tasarilim, human nature mo, sulisugan na tasarilim. Habang agsasawak, itakat, adudagan under ta panunot mo. Kaya, arisitem, evaluatem no, di itakat, are they driven by flesh or driven by the Spirit? Okay. Ano sumarunod, jay? Breastplate of righteousness. Breastplate protects the heart. Kala breastplate, inusar na di word nga breastplate, tapnon proteheram ti puso. Now, dito puso, it does not refer ka, dito ayan ti, dito agbitag-bitag, dito kakabsat. I-refer na dito puso, the center of our soul. The center of our soul, di sentrot kararwa tayo. Agasam ti gayang puntirya ni Satanas, deta puso, kitam, no mapaltugan ta tao, kat sakat na paltugan, matay kat nga sigod, Lester. Nawatan nyo? No, deto ila dakulap nat natamaan, pak, matay ang sigod, ngam no puso. So talaga nga ni Satan, kakabsat, titiraan naging ka, tapusom, the center of your soul. Anat tiraan na yung tapusom? Pagbalinan na, mulaan na tapusom, ti ado nga kinakillo. Killo. Di kaya nasa deta killo kakabsat, contrary. Maisimparat, killo. Unrighteousness. So as a believer of Jesus Christ, no kimnaking kati kinakillo, siyempre, hamot nga Biblia at paggapon di kinakillo. Aggapo ta sarilim nga panunot. Aggapo ka digiti barkadam. Iso nga watch out, iso nga ibagbagami ditoy, an nadanyot ka barbarkada yo, tabaka isut mangimulmula ti kinakillo nga aramid ta biagyo. That's why we keep telling that. Kasi di exposure mo kakabsat, anat expectaram. Manipod bigat, aginggat malam, unuhaan, sabali nga tataot kadwam ti bigat, sabali pa nga barkada ti rabi Tapos manmano ka nga agdengag ti sa uti apo, di ka pa agdeb-devotion. So anak kakabsat ti agandar ta biag mo, kinakillo. Naawatan nyo? Di ka di biyag mo, agbalin nga, nakillo. So no ti biyag mo nakillo, yan na nga rodin ti spiritual influence. Yan nan kakabsat ti godly influence. Awan silaw mo, awan ti apgad di asim mo, ata pinatay kakabsat, di di kinakillo nga pampanunot kan panagpuspuso. Rumor di di nga kinakillo yan tangiwatan. Rumor di di nga kinakillo yan ta Facebook mo, nisot ipopost mo. Agmanifestan, day jay kakabsat nga wiles of the devil. So, anang aruti aramidam? Sarapaam day jay. Anang pang sarapam? Breastplate, proteheram tapusom, babaan ti kinalintag. In other words, mangiset ka ti biyag mo iti biblical standard nga surutem. Ti righteousness kakabsat, lintag nga surutem, rule. Righteousness means rule. Kala kumano, no agragadi ka, kakabsat, no awan guide mo, katala sarilim nga mata, anti pagibasbasaram, hamo maragadi,
Deta ragad jem, nga nalintag, isn't it? Iso kita nyo, di kiti karpentero kat at the strategy da, to come up, nga dete kinikir da, nalintag. Kasano? Guide. So, ti kayo na nga sound dito, breastplate of righteousness kakabsat, mangisaad ka ti panunot mo, ti guide. Nga no, digiti makitam, kat saan da nga mayata de ka dito nga guide, hanga di giant. Kung kaya nasawan, automatic, rejecting ka. Tila tasurutem, de biblical standard. Dito ti mako nga breastplate of righteousness. Di ka, maproteheran ka, Ure di pagubran, especially di workplace, tayo kunakon, puro unbelievers, di ba? So, no si ka kumagat believer, at the biblical nga prinsipyo, at the standard mo. Dito mo na itay truth, dito mo at prinsipyo, standard, conviction. O, kunam, as a believer, haanak nga agin inom. O, di kad no awisan da ka, hanakom naking ka because at the standard mo. Ngam no awan day tang standard king ka, stand, conviction, iti pusom kakabsat, nga hamu nga itakder day tang banag, talaga nga kumnaking ka di nga sulisog. So you are weak. Bakit ka weak? Wala kang standard eh. Oh, kada kayo nga babaro-babalasan, nang runa kada kayo nga babalasitang kan babalasiting. Haang nga ti standard mo kat gaputan na gwapo? Di ba? Gaputan na gwapo kat, mayat nagguwapo siya, karup-rupa na ni Chitae. Rinirequestas. Kung wala kang standard, tatamaan ka talaga ng wiles of the devil. Kasi di kita palawlawan na ka ni Satanas timang sulisog king ka, tapnon, nun at nagkakadayjay, wano na tamaan kakadayjay kakabsat, na perde spiritual influence mo. So, makita yun ti importance, di gito isurusuro mi dito nga standard. Oh. So, dapat, no balasang ka, ti standard mo, right time, right person. Oh, di ba? Anak ko na the Bible. To everything, there is a season. Right person, be not unequally yoked with unbelievers. So pag may ganyang standard ka, duray man permi nga humanly. Siyempre, babalasan ka. Humanly, imposible nga, di kayo mo lakili. Gano makakita kayo ti, kasla Tom Cruise mo tila nga ng lalakin. Dalatamot siguro pa nag-appreciate mo, nagguhapo siga. Kastelo ko matmaasawak. Mabalin ako na, di ba? Tom Cruise. Pero, hindi, may conviction ako. No company, kanyo, tapno makarelate kayo, ang tawag sa company, core values. Ti core values, iso iti standard nga surusurutan ti company, tapno ma-maintainer na kwalidad na. Kalidad, core value. To maintain the quality of its product. Oh. So nga, equality control da kakabsat. So nga sika, ada kalidad mo nga Kristiyano, no, ada kalidad mo nga Kristiyano, kaya nangasawan, nangatot wattage mo nga silaw. No, ada kalidad mo nga Kristiyano, kahit nangasawan, special ka a klase ti asin. Kasi ada kalidad mo eh. Apeng ada kalidad mo, kasi ada inadapt mo nga prinsipyo nga isut mangted ti kalidad ken ka. Naawatan nyo kakabsat? That is why we need to adopt the principle and standards of the Word of God. Deto iti mangted kada tayo, tinangato a kalidad, ken nangat, no kumapaltog, kalibre. Di kalibre. So you become a shining light in the world. But when you are unarmed, no awan prinsipyum, no awan king ka digito, umay ka makigimgimong, pero ungaong mo tapanunot mo, sumrek, rumwar ijay, awan mo lang agbati king ka nga standard ti Biblia, rumwar ka, unarmed ka, di kad amin na sulisog, magundawayang ka. Because you are unarmed. Okay? Amen ba mga kapatid? Oh, this is a good topic. Tuloy tayo itong maminsan. How's that? Oo, nalpasan. Ang bihira naman, no? Kaya imas pala pa nagigigop may pastor, saka idulin, deta bulalo, kasano mo la deta. Wana kakabsat, may meti, bitin. Tapno agawid, kayo nga dakim na. Every head be bowed, every eye be closed. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much kadeto lesson may tangarabi.
Kat talaga apo, tatta ma-realize mi, no apay nga kasjay langan ti katangken ken kina-authoritative mi nga mangi-preach digitoy apo nga principles ken truths. Apay, isudat saripda dagiti anak mo. So that saripda mi apo nga anak mo, tapnohan na kang magundawayan ti espiritu nga nailubungan. Han na kang magundawayan ti sarili mi nga lasag. Ken han na kang nga magundawayan ti wiles of the devil. Katapnon ti kasta apo, agbaling kami nga naranyag nga Kristiyano, napgad nga asin iti dayti nga lubong. Kat ala apo, tulungan na kami, mabaling adumot dagiti problema tunggal may sangam, tibiyag pagpigsami apo, dagiti sasaom. You are our refuge. Dagiti verses ti Bible, isudat mang pagkirid, mang pabigsa kada kami apo. Kat madaydayaw ka apo Diyos. Thank you apo kada iti mensahe tang rabi. In Jesus' name. Everyone says? Amen. Praise the Lord. Manutiag buy-buya di Facebook tayo da. Ha? 131. I hope you were blessed. Ag-comment kayo yan ta Facebook. I-comment nyo dito no anang nga portion tinakablesan nyo, no anang statement, you know. Oh, praise God. Tikabsat ka nun ni Sister Janice, iji Hong Kong agbuy-buya. We'll see you soon, kapatid, dyan sa Hong Kong. February 6 ang flight namin. Sana ay hindi lumala ang COVID sa Hong Kong. Kasi nagbukas ang ano tawag dito? Nagbukas kami boundary? Border. Nagbukas ti border ti Hong Kong kan mainland China. So, in and out ti Chinese ti agabot mainland. Permi 80% of Chinese people in mainland kat naapektaran ti COVID. Ngem, kaadwan nakakabsat, elderly. Kundi kita awang vaccine na. So nga, you pray, sabi ko mata, ti apo kat proteheran na kami. Amen? Jesus, use me. Tumayo tayong lahat. Ready now. Dear Lord, I'll be a witness if you will help me. I know that I'm not worthy, Lord, of you. By eyes of faith I see you on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Chorus. Jesus, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. And even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cause be great, I'll work for you. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the beautiful rose of Sharon. He's all the world to me. But best of all, He is my coming King. Jesus, use me. Oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. And even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. 3. I'll stand for thee, dear Jesus, though death may come my way. I'll spread the gospel to the fallen here. But if it be thy will, Lord, to go across the sea, Lord, help me to be willing to say yes. Chorus. Jesus, use me. Oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. And even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cause be great, I'll work for you. Apo, ibilang mi nga ti kamiserablean nga parte ti biag mi. Saan nga dete awang kwarta? Tadda ka lata apo nga mang provide.
ti kami serable na parte ti biyag miha nga dete adasak sakit. Because you are our strength and your grace is sufficient. Ti kami serable na parte ti biyag mi apo, kat no backslider kami. Adayo kami kun ka, nalamiis kami, nabaaw ti pamati mi. Lord, I pray that this message had revive us tonight. Kat itaapoy jeg mi digiti offering, bless the gift and also the giver, in Jesus' name. Amen. You may be seated now. Okay, kumusta kayo dito Australia? Before I dismiss, kumusta kayo? Were you blessed tonight? Okay, pasukin. Pasukin. Amen. Lawag. Oh, duda jay pasukin. Oh, rejay lawag. Amen. Very good. Okay, hanapin ti sanctuary nga da. Ada jay pasukin pa. Claveria, yun. Amen. Oh, tun Sunday, Bible Sunday, kakabsat, ha? Invite your friends and relatives this coming Sunday. Okay? So think of who you can invite, and I will be preaching about the importance and significance of the Bible in our life. Okay? Maraming salamat. Ayan. We are all dismissed. Good night. God bless everybody. Amen.